Kailangan nagsiyalan nasa machay Keriau program in Rahn Habole Pohnpei election the president in Irail when Indigenous Metalima Habole Melen and William Chaitio Keriau via Ilang machay kay Keriau conference sa machay coach. Wow, lagi. Pwihn. Harap sa mga bayo. Wow, lagi sa nangal ko. Sa market na natin niya ko. Kaya tilabalat. Experience umot sa government. Wow, din pwihn akan. Audepen national government, state government, local government, napatsyang chay, Rahn sansal na Rahn we have Rahn Keriau when Pohnpei International Women's Day. Animation and Rahn chay patsyang diyananakan ni Kautok an International Day of Prayer, World Day of Prayer. Iban Mulyanti, Pohnpei World Council, o wiya, prayer kasabalan, Cungan kasabal kalangan o parusian na yang ucumata, kapayata, patsyang chay diakan o di Kautok at Imaysang. Tama sansal na sa machay program na niya workshop pan sila tama chay sapiyata Irail. Miya na patsyang chay sa national government. William UNICEF pinpatsyang chay Rahn Mana Kapman, may Bresler Martin, William to FSM, William sa Department of Education, William sa Water, UNICEF, Limaban sa Waser Chay, KPQ, may sansal ng program, may emotional intelligence. Amarin mo, actually, katlang, tapatulang ng child FSM Child Protection, may William UNICEF, Lien Sampah chay sa ngayon Jessica Cornell nagpapatawata Values. Ako na mele channel kapimo Miss Lomi o Lucille, na William to FSM National Government, William sa wacha William Queen and Dean. Kalanganan Mrs. Lucy Hapis Overall. Well, kak sansal di manage, pinakak manage. Kung kilar o bin volunteer, so murin at siya ibang council program Rahn di siya ibang schedule workshop na bang wiyawi o tama perwaigan pinpajuan strategic action plan that sa payay Chaiban, independent, kaji, tange kan, acay sa machay kosanti, sa medkajolaran parlement. Dami acay loraman, yang muna chay bambia, kapayata, dami chay kosaneti kan. Dari, sawan plan wat may nalang kasampol, pwede kak sawas, ni pagpangkan me, pwede ban, kipagi, matuwaja po may Women Council, sawas ang proposal ka niyan sa machay bagi and then sawas Philippine message ta sawas chikan ay sawas mabalikan the donors kan kinben che maya and tingo Irail pasanti yap lan and Irail tato wat ako niyan chay den kapulian di menet ko someone forward niya dumiyaw yung pwihn di bagita pwede achay kon pwihn so what is we volunteer every sapat kita real so bedame tatok meran so was it chay kami ang so isay so sawa so pwihn Women Council at chay na bolog ko na so research bagi election
Maria, Mrs. Henry, kemudian Cahaya Tio, ya nomor masyarakat. Ohng sangat kenangan. Uriso wasen Rahn wat yejibij. Solang kat with rewe wasakset. Wasen pingkap nana sani pene kat kacawan pene. Songal reakan metang kairatan melen element pij. The Pohnpei. May di biakan kesempatan kuibakin thoughts on the airway opening. Nang sangat Rocket nang yok tuwat pasen ka saban kita. Songon rekan tangkap mau pekit kan beside nun wewe kita. Audepen program wat sen pingkap wewe ta. Pokket ko kamarai lipit korusien. So say pit niat kan eupen wasakset. O at pintan katola nanat wasatu kan nai samat. Image me, William Tipit Chorus, Oriso wasin Rahn with Osakar Pita, tomorrow week or at town, at some promo, Jesus Christus. Kailangan na nila, huwag sa research, ibang-bagi kacay kasamo Mr. Pressler Martin, kaban so was it kacay nom ni Dr. Keriau may nanasampwan may emotional intelligence puede escape se nansampong patronaro kitmen okay met patrola kuam was a young workshop in emotional intelligence every patrovila yung walang kopong order William education yung mga nakapmenapchen patrotio audepen Lien Women Interest Coordinator Miss Lepen nanasin ka ko Serpina Igi chagay bayamaw ki workshop Yawi Guam hosted by Pohnpei, Merkatan ki Pacific Judicial Council. Area sansal ni workshop no yang Guam me Pohnpei aletar school watch. Pinapam yo mana ka Mr. Pressler Martin bilyang sawas katawanta kawawih Irail emotional intelligence one kasampuan ben tabla jay seri Irail ng area when kasampuan tapos Irail kasampuan yala kasi curriculum akan yala kasi curriculum school in Pohnpei tananabasan kan o ibig katawan ni ransom mo ni workshop mo try diyan kan bilyang o kata Irail kasampuan ko pwede fit sa majay seri o yala kasi workshop in International Women Day, Rahn and Irail. Ini kapun ki o lagat o di menoa yang kacang January sa waswat, but rangkak sa waski di ragasang wanwat. Richard, come. Kalangan yang kami dosen, mulai panjang tajam ceran wajah koyo kei pani bang kupuran sama cai kocanila, puegi kupuran ne, aku cingkai ponaman man kecai ran waj, karya macai ka konoti yo, kagan audepen ran waj, ohng mom and moket macai bang, kociyam pasyon la lang set. Ay cuma sangratan wow, ohng melen Pohnpei woman
President and Pohnpei Women Council, yang aking officers kan chorus, ay singol sa karatang wow, ang pito ko may kaunan pinakan chorus, kaunan di chorus may ang pachong chay rangot. O one to chay kan chorus may panarangot chay iyong. Iban pachong eukiyong chay rangot, tapos yung maatan ki emotional intelligence. O iban nakis koyo pingkat oralan pa nakis provide ng chay background in yaman tapi ko chala na dong chay o yang man ay inform o yang man dami ka kay so yang chay rangot. Sansal niya ng kapungan ng Pacific ay so may right pachpana o kasawi mon case kan magpacholong ng molong kapung Irail na kanil koyo kalaputan ng molong kapung yay family violence na way tungun-tungun ng panay na makan karayang at kalap ay saukan koros porta ng molong kapung. Para isang ng mata-mata umamiyo ay magkakarayang mayamo mo na siya pang kakaisawa-sawa serikan at yung kakataw kaisaukan koros kalap inenta ng molong kapung pwede rin yung kapal ay sa kawanway tera kamaray po tera day saukan koros magkakarayang maraking ng molong kapung. Para pwede ka puro ito Irail matawata maapalanano uyawi ko school na education. Ima karayang ayang Pilipinyaw na machpagyan sa way yapali ang tatawag Pohnpei education yapali ang paliyang karakala. At puko tama kosanti ng school kan Rahn koros ng subchan kan koros iyach paliyang makan puko kiyang samatangkan tarabang ko school yung sapan machay serikan ng Rahn kan koros ng quarter kan koros kapachaan Georgia. Pwede mata-mata ko siya ramawin uyawinan ng school. Sabi po katawag isiyang pilot ng Pacific Ponan at Pohnpei Rukiap kusay Masel American Samoa Guam Saipan Palau. Korus siya pilot. Alright. Ay sa umela nito achay po ko siya yung pilot school in Dutch pilot pingapayo school in Omelet pilot pingawalu o kaya school pilot pingaisa ang ni karakalan na niya ang na school. Hanggang siya presentan men match uyawan na school uyawan mass living school yay department foreign affairs social affairs mapugog na yay mga nakapo ang nan community kan kaya awareness of kanyan emotional intelligence. Puro to ang ay success o dami ko sa partita puro to o yan kakiyang yung chay rangot Imempil ka ba sa pukayo may kuyang success pumili lang sir. Sansal ka ng Pohnpei, tananagkasam, sarikan kin anano chapta school sang niya isang parwono, len isang wono ang Pohnpei. Nanagkasam kosoneto mo wono nila isang payo, ng Pohnpei, saripan panananan niya ng school sang parwono, len isang para isang wono. Alright, ang kapachayang pukayo may kiyang success, pagkakit program yung ang EC nawawagi kung na pata FSM nan pa pang wattage ng 2024 to 2025 question na to meminta sambar wano pan kudilan ta sambar limang nawawagi sarili FSM tayo sa chap school sambar wano arapan chapta sambar limang utang arapan question na trosa arapan niyak ng taron school. Apa yang saya ucap isi social media kosornet, wasa aja kau ini ya, inamun penene kata raga seri school orang isi. Laka sambar yang murnet, sambar yang murnet, selatan inamun penene, yala kosornet, utara bami nan school tu aja repin sambar bono. Ori imen kakaca bahasa apa? Ibia mokit ita dog ni yang saya ucap, kau yang kacangatan dan kau yang bahasa percaya dengan orang pata. Pemak Congress kan ruas o legislature aceh na pataw sa rikan. Ay sansal aja metana kareta isi pan chapta. Biar roprom ko uyawiyo ay sa may sarikan kan chapta school matang o Irail yang ale teskan meso so kasareta poitan sarikan. Ay sansal sarikan na kun bitanong yang isi the start na chewe wekracheyo. Ragin Arai sport kan kini masa makin cipta ni arai sebar wono. Or cai sama-sama kai dito, pokok school dan kami cipta
nila na kan chapsang ong sang government sa Bagmao apoy may maliw yang chairman yang mo na siya panapali serikan sang ibuti ang sa Malaysia yang uyo nila to ang sa usap ari program siya panay gubernador mo siya tangi emotional intelligence yang mo man amana man kecai acai kan kon negos necai acai kan pagom kon negos yang mo man acai kan tom mana men pagom tenen kon o yang mo man acai kan kan respond yang mo na kecai ai sa men negos yo kota karasa ba ibane yang cerano na aman kecai man watch pan lepan ete tatong kecai uyaran watch takara pa na cai ko ba uyaran Mia pa kecai pang pon rom cai ko Rusia ka watch pa siya paros pan rom na mia lepan ete tama mo kecai uyaran sa usit uya pa na cai pang respond tong lepan ete ba wak pasan uya kia pang posang ni mo kete na cai kaya rata ni cai sel no we ke mia me kai pan men pe na mo cai tama mai lu ko trop kita me se uya ki skunin mia kai pan we ke oi we ke ya sa ro posang mia kai me pan chu no ka cha pan Aro ya pila ta mo mon ya mo na cai pan respond tong me ko chio me bang ya uya cai ta na cai lo mia so kai tama tung kare ta ka cai ni kin dengor ngor nai pot pan tei bang pola sakam nai pot pan tam te laser ita amana ramas tama kare ta cai kin dengor ngor ku me ko o tang cai oros kin dengor ngor cai oros ramas cai ban dengor ngor cai ban isen la mau cai ban karan ya so ma cai chu bang cai ban kia ate ka pon mia kare pa na au ya u poetry mo na cai kon ta pina cai to और यहाँ पे ना पुना चाहिए चाहिए पुना कि नाना नारे इंता ओ इबान तो कौन कि मौके सुअर तीबान चल रहा कि चाहिए ना कंट्रोल नहीं रहे नमन कि चाहिए बान और मोमन ना चाहिए बान रिस्पॉन्ड तो तामे बान वो याव सोशल लेवल कारण सब लगा पानी चाहिए बान सूस मिया कोई सोच बान में नुसा कोई मिया बान में नुसा कोई तेना चाहिए तो हम यहाँ चाहिए रिस्पॉन्ड हम तामे मौके दिया बान याव और इस समय में कॉर्पोरेट दौड़ चाहिए पाते हैं जब प्रोडीलन लेन रेंसर को ये रेंसर इका ना चाहिए बांग कैरता संपा बचोता इधर को संपालियो या mo mana चाहिए बांग नाउते की सर बानेज को एंका kan kabung en miya iso koros iichar ki tami kena derang koros iichar ku ya kana चाहिए बांग apa ni ibane ku yang चाहिए ran ko wak kita pelan moe ran चाहिए ko चाहिए kin penene ila ran bukan apa ni cek. Ima kare yang serikan dan macamkan berkala kene pula. Osola kene ila. Kene cek iban pul serikan ren seri teren meris noi pula uyan ne ko socha pal kam. Ayam mon kecai pai kami ne mapuan lien tote. Meden di nani Irail lo ya pasal pan so morstan kerta perene. Irail me pan pasal dia. Ya mon na cek bang respond tang so ka paros. Imen cai kap eu ke bana orang ia pan apa ni serikan. Aiso me seri man ken lele to na school puin koi eu te le puin koi sok Keriau. Momona mokit sang ni ium ta jodoh dan nan paroi school ko sampan. Ko maseri man cai so jok kamongo te cai jep jep mai song cai de pore yer pe ke kan sen suan. Aban le to nan paroi school aban se soi suat te ki sa ka koros. Konsumul koros bang pajolong rano aso coba no kole te mampu itu miam kopona. Baru dia pan acai banggakan apa ni? Per sambata rawya sambata Keriau. Raban nan ciang kos kuli aban so coba kita mama so coba san pemau sang ni pajolong. Baru dia pan acai banggakan apa ni ta serika percaya nak tiang lain koporopor inam rangka kinsena mau rano water school dengan kosampan. Aiso mak cai ram ka cai kita. Oh, imen dai serion le lakong imen sama sama. Moi le lakong apa socha no pasampal tu aja ajai panapali arai nangkak apali ne pepam yang mana arai pangkak respond dong tam me pangkak foto re. Aiso me le na paron school
Iyan sa o merenta o iyan sa o mesaribanta iban yang lalo sa bang sa kawan moy sa bang kampung sa bang kot kelas sa bang koros or wiyapan pawasan pan acay bang kaken apa dia ta serika koros ikamere na ranwatch na paspachonan linda mawaikan kapan no wiyapan amo wiyapan opan pan ser rampukan sa batakay kubang kopreyang sa batakin kalapunta serin moyet Lau mong sang sering ranjay, sering mewat, rekoci mo sang sering ranjay. Ap ikamera na sojo ang seryo asapum. Uyapan acay apani ta sering na uyapan. Uyapan tapa nonom nasa railopon, kamakam kailan. Arampukat, chay koros wewe kiyaw mo tiyan nan mewat. Tapa nonom loput komoich magayaw laut. Oi men kamai China serio pun dai serio yang yata me aman serio pun yang mungkin kosa rai lamai serio. Dan rampukan cemai ko cellphone utan ter. I awiana yang kamai cellphone. Pergi taga no wang abon serio. No katerop. Social media visitor ai kan kia pada mot. Ai sama seri kan spend more arai lai sama mot. Asoja arai koyokan kang tajo ngamanser. Ima karyang nan mewat taj panang seri asoja non laut pun asoja kan taj moto betorno sa kan korespon. Aman jabe mon pan arai social skill peluat. Ima karyang ebil porta nan paron school pan sa marapil nan paron school asoja non kang ewang kaiser. Ar wiyatang ko school me tame resong corporate nan paron school. Yamo mo serikan arkak purong eupan. Yamo mo serikan arbangkak grateful. Terjam arbangkak kapeng kisongkan koros menia. Ori dan ram menia ram koros sama jengiti ram eu. Tami kapeng keran wo kapeng kepaban nono. Kapeng kemia dai pinsel. Kapeng ki. So chale pelipin merakapeng kerajap tak kapeng ram koros ong nanta merakin jengiti. Ori awiyata dia ko cioma serikan ang kakalak kapung kita menia nakalak cebecep and dia kapung ko barangak appreciate paisau mecayakin kiyang cori law seri paisau kus mecayai cokiyang jam makai te dia ko law me ko chong tan la bela bana aput na kapete seri es dipoy kita esan nei pun momen ori ini me ne kiyang chen me kecai non Pohnpei I kecai me pan prom kawawih lah. Apan socok apan poegi. Uyapan mengaur awaklah. Uyapan aja tangkap apa di serikan berangkat kapil kita membiarang koros. Berangkat kosa yang menarai pangkon, o yang menarai pangkap kon nama namen papa, o yang menaman neo cium namen porta menarai mau rangkap respond dong apel in a healthier way. Yang menarai pangkap ipan mau yang kembang porta dia sini bang yang ini ya sama mau pemakai bang yang atau community yang kak ajab sang kuasa ika mere na pointan na serikan koros saja pointan na school ajab sang ni ajab sang renta nono uyapan opontakan korosnya bari ime school nan yang corporate match cailan ka corporate po cailan ka puro kacangan na school Apni yang sa ojo ikaratan na itin para to itin ng purong ayong iyang chay no kan koros men sapon mamain puko ong ni im yei pasan pan seriman man was lakatan ay na chinika kan iyang chay loy ban mo nutin na nanyo kananapa kaipit kakan sawa sa keso kalangan ko po koros niya. Kawawih. Kailangan ito jadi macam-macam. Tapi kau yang satu pasang payung mai sampai ibatuan neda yang dia nono, tapi betul pun. Kami pasang payung
Depi na kabiria may kono kasaleta te so pwe pimiane no kala kasa pwe biawiya royo no kosong wala man ko chupraya yang kasaleta ne I experience being tami pag tutagale ay chungal ne yunman nan ko ang zomara chibuchu ka mama tanay chungal ko wa ko iskuli ko yang red dokaya nai ay cuma lepon nai dan Rahn kapal niya sejam nang ngai yang sekuli yang Rahn nai pwede ibo wein ko nakal chay ban pasal palki o hiroroki ari tan metu ciyak ngai citana bilang harus pilih nawacai pilih tachia nawacai mausu hari iya ikut nono bapa dan cesan nani hari cesan nani kami masampal itu buat dari seribu memperoleh kami kan naikkan kami kan serma ko pwihn po siya sergio ko imen yang lokaya isene inta po kaban siya wewe piyan sa waj kaban siya kaban laut lang kaban wewe atau kay ikulit isang ay kaba sa gabi ang lamiyan kulit kagan euran armas danin tang unsa pon kito natin abnas kaschoka cuma ka lokaya mo choka yang okay na jinsanam unsa tang gulaya cuma ganda unsa tang gulaya pwihn iya chay kapakat hari aman ay cuma laut pagpajong away na ini pagkali yang kau nak buat waktu terlalu nom, anak-anak. Pergi kasaleta isi, so mesel baca sedia bantu, main. So ya, kak pina pali pwihn, puisi tanya yang se, aisyah mau yang jauh mau. Hari ini, macam ni yang mau kan. Esto no hay pues ricamente vuelta a ser chico ricamente vuelta a dar chico y me toca ya enseñar amo que energía pues capaz que nada son corres de sura nada ikan mereka kan morisawas chay pan mier Untuk chay orang sen kosta pajota mia iban nas yang chay le waktu beti betan beta cata ni kosaya air pues monai tan pajota sang mana dari mentok orang sen kan kota nan maria le naramas mia balik payo mia atau balikan ni lokaya wire isu pajawan ni lokaya wire sa frontal lobe occipital lobe parietal isu pajawan ta isu kancang reja imen jalan ka wewe ki nan maria di jalan ka dia jalan wewe ki yang masa me ni dia nan nawa jalan ka harus tapi nan cuma dan tahu harus entah kan wasas makan quality song harus Tama chay quality information sa oras. Maganda yung chay magchaypan eyang teso. Magkiyang yata mata uta chay kung yarang oras ng jamo. Doon mga kung chay niyang kokon ng balwara chay ka. Kiyang chay ng kokon ng balwara chay ka. Pangabango, kiyang chay ang men rong chay ka rong mao sa rong mao. O tali kapi, ye makin ong
masajay ka, nabangkari ang masajay ka siya ng kilang ma. Aribang opreyang, nandiyan mo ang ka? Ang ka? Ang may ko siya ng chama-chaman, o siya ng kakul, yata no, huya kita, achay may Pilipin. Chama-chaman o achay may Pilipin. Doon mga, achay may Papang, kapi, acay men kilikilang, pangabango, men rongorong. Okay, ay sa watch iban, prong acho iban, wiyata scenario, akapan utong tonan ng mga wan, magajay tatongki. Ipo. Bow. The cold, I'm cold. Bawal. Ikaw yang kuala spoon. Habe utang maray. Isyo nung wrong mau tama labang ta. Iwan kasampanin, iwasan ng malya di chay ka, ew siya palit iyaw ko chay ng karos kakit kwasti. Iwan kasampat, ay chay karos kakak maangin ng malya, palit pa ayaw niya, o ew palit niya po ko. Ariyo kasampat po, ay saw na, niyanin, ako'y daw, no? Ako'y paritawag papa. Ay so maraking kama seri. Ara chokun kajaban ki yawasan apa tor. Or ay so maraking tor nang katnongan. Daw takap kawelan naso. Abang kawelan ng masama yan niyan. Abang tor nan chamo pangkap kawelan frontal lobe bakang seri man ng polakiti tame panchama-chama. O yata matamataw mabang mawang pili. Dahil sa macay, tor may pangapangan abang kakaran seryoso na noon Roma. Batang don banget, abang karya ngai serya men baba masih coba kan mah. Hari ini yang cai korupsian ka mangi pacawan kesempat pan malian, obia pan cai pan apa di malian cai dan ka kamang mawi serika dan ka mia parasidu, ongkak mia exercise, ongkak mia bayar ma. Ai cau ya parasidu watch macai bang ka kenapa di malian di serikan. Serikan dan kak koyerta o biya seri koy anin bay o dalapos mawang biya seri maway seri bay ay medyo kalangan ng kuporpormis yun. Saya berangkat kiyang Mr. President eu nabolok. Alangan ng preaching. Nagkakita presentation din kasalupan, kachatkan, ogich doon kan, kailangan din ma-share arrangement sa Irail experience. Kailangan. Nasa child program, yay child protection, yay just ka, yes, UNICEF ka, ganyan ka chay nung nan kaluwat. Ako na chay bakit lang ng child protection na. Ako na yung ang success. Yan prayer, kapese, tama ka ang miyawi laka. Kung chay te, matang kach-kach-pesa nga, del laka pa, ete ba yung miya sa wewe, kung tama ko sa antiyan program laka. Kailangan. I'm just going to go over quickly the schedule for tomorrow. Nagdakap, nakaw na, naas tayo. Chaptanglok 12, Bakbak o parade, nagapat, Thailand, Lenpele na Northern Pixel lineup,
So tawag lock to wow. Police kan pan patrolya mo para sa wasong escort. Sansal na miya kay maban tatawag chen wars to sa flatbed. Amiya kay metanapan sabat. Ariay na kasampal ki di parade to kaya then pwede mo time. Pag kaya GLT to amiya magpapan to pajalapuan. Sansal melakap Pwihn embassy kan Pagitar marakapajan chay. May team diplomats the Irail laban embassy kan. Sa an Australian ambassador Pwihn bagi yang nasa di na patrolman na Irail man. Ariay na nasangwan Rahn International Women's Day, kaya din Pohnpei siya, kaya din may uusap, kaya din kasama waiter, Lien kanan niya. Ayaw pacuan ta, may yung second ba, may pacu Pohnpei nga pacu kaya. Mami yan Lien way, may pacu nga mo, kaya yung Irail. We may pagpag on quarters and kau na bata pwihn kan, kau na bata nan away chuan sa mga kapacakan o kajian na sto sa nan parade kau na bata police ka na van escort. Sto sa kan Franso to kamabit police ka na van ay so may resident ayan so magchay ba ne. Pagpag yaraman naman siya lang ang police ka, wait ang police ka na siya. Line up kan, first come serve. So sapos mga tablan mo anay na kaya patroti lang then pics. Pilaw pagpag, where we safety, tiyang na nananakan, ipagi, Queen kan, may tangan, di taman driver, yaraman drive. Tama sa ng barrio, mga po Chief Justice, so catch na, driver leo, loy chik. Loyang nan, accident namin ng parata. O, kapag dyan store sa akin, and uyawin na ganay. Pag driver ka, nan kaputan pa dyan, wow, when traffic, tsaka so set, store sa ng kolonya, may ilan there. Ariyahi mo when ibagpag na, ong yaraman kuwin ka drive, wait na naman designated, mananagan police, amin police and drive them, when? Ong kamatong will safety, where we have tipso kapag maganda to, men kon mangas, men koy mangas, when nai, when walang mangas ka, actually, we are with the ganay. Nangar sa'yo, kaya bilata, yang you, teneban ba yung quarters, ami mentap na lumuni, where we pay chuk, yo abacha really governing, yo. Ariya mo when may maula, chuwag may webabran mo, kaya wala batang kaalam ng baraj. Ariya, ni sa wan kapag tuwa dyan, naging accident, maging parata, ni so kasipet, ay nagpagpag, China tato ni kanini, wete ete or miya menuyang kapal. Ayaramen ko China de accident. Ayaramen wala nga nose. Namiya wili yamen public health, iman wili. Iyo, namaluluntak siya syubagi na ambulance yung kulim. Sa bagita police, as a syubagi iman wili. Ariya, pagka mo mami yung ulitin mo girl, tamay, so kasi siya, magkakita, makaiten, mga po nurse ka, patro. When siya ka call 911, cellphone ka, nang charge ta, and miya ka na ka, pamana na ka call 911 siya ka call 911 ng emergency. Kaya, iwawan ka pa rin na ka po mo, and then na nurse, biyetet kayo, basta magkita, bang patutanan, mukon ka para lang yung store sa akin, panuwa siya ng barge yung ilentila,
o park bali salang mo school and misyon ka. Yaramen na waramen wasa wiwasamen siya yung kamatong pamilya. Nang takaw wasakan mo o kuingan pangkat pawat o niwo. Aber eso jo bilirayam tipo biya me kuin me the right inspiration and woman kan me the never men yang aja aray puino niya rabano wenta only anso siya yung baby song pa. Na way yang eso jo Irail me miya manomay me sa bangkaw na bata wasa me way kachiya ng barchiyo. Men kachinay no pi sabaki we puin ang kaw na bata pen sa mamay men kachinay o pi sabana chiya bilyang wenas ka ewe wen ka ewe puin ang ka penabali pen tamen sa karente when you the kondacho chumaleta. We met kulentin ban we are jenap kan parade the kaparwo ialeti record me raban patohieng nan noso wenan nosin pikso kulak tuwa lakap every and salisan di chelwarkan ya sign ka warangkap jenap kan ka uyamuma pada sa pungala waran pwihn mo kaiten ariyan ka piya sa may sansal mamis kolonya ya team kolonya the team pumilap the metalanim u ariyan ka sa ni side me panmini parito menya pwihn me 100%. Ariay mo mo ikaw na po. Rahn sa raw chay bang pagman so na social schedule working pwenda ranach baso mo niyo katapus at ay batay niya nada so na bang yaw chay pagman Rahn sa raw yun. Pralang niyan mas walo chay bang presa bang massage workshop bang uyawi ni kayo sabihin Rahn and workshop about yang Lien. Asal-asal ng program kan, full schedule. Sa kulawado wala registration dyan. Niyasin, mas walu. Match ng Colonia Township, Jimin Colonia Town. Imen bagi kejadian nantiya mo kejadian ni kulak mesansal kulak tuang program banca. Sebagai ro wita sang mayor's office Colonia dan kan kapatata ni sobjukan keniare as value. Niare sojo meron khusus. Aten kan en kak setup ros son bon diesel. Yeremen chay tuwajan an pa chiyo me program pan chapier aten kan we bus. Kwe kawela kwasanda kapantela schedule. Polis kan pan sinsila wasaw. Kwe maten kan chay pajawanta ni Irail. A polis kan pan sinsila reban mo ang iche. May mendaw pajawanta kat kita sign po kak sansal menya pwihn me an kitento. Imen prem pagi kara-kara. Ay so metent yu seten ay may pajawalampuan mendaw yero men ikamokit me yung mamiya yero. Aban chapsang pawew pajawal. O yero men ten kan pangapang pesang ang kakutila when waitem kwaris an wasa. Chay nanchiya men kay menet pwihn. Anabanten priyaw bachpena an tila en rare tila ete pangapang pesang pagchay na pwihn jojo. Abamiya pwihn memen pachay pachay sojo di Pilipin memen business. Pagmay business ang uyawi Irail pan mo rio. Sojo business pan mo wealth.
Eu magchay biloyan ang barji no. Hindi akan pan business belen na ba set up no way. Ariyan so stove kanone rapan brand kamok. Ay ben sa pagi kacailan matangada maka set up niara when ka pisak salata kacailan kapacata che kachta kauna bataon kamwage program. Ayaramen tet kan kamok ni main sama niya sila. Ama ang sansal mo pagpagilo. A business kan i moment and ka kuyawi nan worriyo kainin na in Spanish one. Store sa akan, yaramen store sa akan park dong nan mas lalit loso. Agak palipas lang ang pros nanar o nanos pali pasanya kiwo way tang parking ng kailanan ka. Iba ang project opera mo kaya rabitin di akan pwihn akan ohng ni Rahn. Program niya sila ba kita Dagdag flight, nabansang Irail police kan o pwihn Youth for Change, naban sa Wasky State Anthem, Pohnpei State Anthem. Invocation, Sampah Keriau para nabas, o diyan alam kan kau nabata yung code, watch code, Kosong kawawih, kino touches, bibia remark you, naban pachen Rahn, naman Samsung hubungin Guam Marcinas. Abia patriotisang mo rating the Philippine East naman lang kuminin 2023 International Women's Day Inspiration. Kaya rakitin, miya maasin, naman sansan sa Irail, liyaban mo ng walk, naman kat. Dami sansan, diyan alam, naman siya. Aga diyan alam kan, and kag let o quarters, pagpag-quarters and let na mo ang kulog. Diyan alam, muriliyan matalanim, murilan to diyan pugilak. Shabang batch ko na uya pwihn o Irail ng Presidun. Murid Zumba strong, diyan nanwan, diyan rason mo, diyan kalaray, murilan ere. Pohnpei Women with Disability, Matol Trekkers, Girl Scout and Pohnpei, Lien Kichi, Rainbow Zumba, Lien Keriau at Matalalim, Section 1, Lien Onon lang, Lien Way, Chitpeya, Pohnpei Ladies Club, Lien Mercedes, Lien Mukillo, Dutch Indigenous Women, Lien Roy, Organization of Women, Lien Colonia, o Kusay Women in Pohnpei. Pinsan-san, makaiten pwihn ka quarters, kau na aray tungon, tas ako aray pwihn ng Inspiration and Women ng Barwatch. Api mo man kaya rakitiyan, mabanta to, mo man kaya rakitiyan niya, so KPSL na naman pwihn kan, Jai bang follow je schedule kaya rakitiwan pwede. Beto wajo nabandiyan nalang nabansya, o ni kawawih, niyan so me KPSL pwihn den limen uliaben diyan nalang ay bagi makak and mocho-moch. Minich sidu sa tao di minich limao. Mamiya bakaw na patar ng tarawat, wajo short bio data, the CV, and eman o may yung ismabanam si Rahn o pilkakwata-kata, nakaksawas ko. Maso, yan na uliaben, eman uliak apese, and kak sayang dami isli no, yae ko, tano pwihn watch pilakita limenage. And kak
much short and sweet. Kawawih na. Betak mau kalangan malayin parade ba tuwa dyan kawawih siya. Ako naman siya ngilat. Aptama ba siya parang nangar siya yun. Asa siya ka, di mo man. Wamiya ete nagarasabel. Ete bayan diyan matalani papant. Pwihn ng Keriau, Arab nila to. Pwihn Riesap. Pisu tawano wabet awyaw Irail. Mo. It's an example. Karita first come, first serve, makak. Pwihn yung mamatangana, aralay namin, we're in police ko. Pwihn kap bagay, o ete, pwihn kap nga tawasama, chay bang papapusto sa kanya, mga kapachata, ebana po, menembesidu, ebayo mo, nila, kamkamakit corpus family, papati. Karita, sto sa apot, menelemo, Pwihn yung menelemo mata, polis kan yawasan merebajoye, akay mo sto sa park sa warin sto sa warin polis kan. Sto sa apot menela yung Pwihn yung menela mata at irregular o kodina. Pag parking in nan noso mo pilero. Every kaya regulawin kamuicho, kantuwecho mo man irregular wikan. Sa bangkaw na katanian so maraban kat dan ng nos dan batch ni workmap ni wadu. May kat dyan also may kat yan ng chino identana pwihn. Pwihn stage sa bangkaw na bata tawamay. Bangmiyan tawal diray Miss 2022 o bangmiyan tawal Miss 2023. Sa mga Rahn, no? Ikumay na bangmiyan kalaba ko kat pwihn ng mon. Kwarusia banba. Reserve for front row. Each of the banyang pachang kumain na well, Irail na banyang kawawih program and Rahn. Ariente and Mia and sansal, Mia tawamay, palaway sa bangkaw na batang well. Na, Queen ng Lauya Miss 2023 o Bilbang Pilipinta po yung Piluya Miss 20 sorry, meron daw yan 2022 o Bambil Pilipinta mo yung Miss each of week na Bambil mo yan Miss 2023 ako Santi di Kwasamen 2023 ban kaya each sabagi sash the repent Christmas may marat na bagay yung sansal menya pwihn makumpulya Tatongki 22, Nakong 22, Nakong 22-23, abang pasok at area. Abang, ano mo niya yan eh? Okay, kumpan 22 and 23. Ama 22 ka man, yung saray ko. At 23 ko gamit sa togi Irail ko. Ama kong tapel, akong kang tapel. Sash. Inar ko mi. Amo, kasoja. Vek, yawasan uyawiya mo? Yawasan cekang. Sasha uyawasan. Ohng, manak. Yawasan nakakading yung sash. Ay, may naisong mga candidate ka, nakatira pasan shop ka. At may 50 lahat arts and craft. Serbirin mo, matadangin man, may matadangin ka sa wasik may. Ay, ama, diraman kay na menap te binta yan so kasalita kung dar
Nei pinaranas na bitan. Neko say. Hari main pasame tinonde. Utan nan Utan apan, amia repenjela, na pajabot ko na sila a service supply. Meron malamin pera, kakin janita, biya pe kudukan kan, kuya mo, glitter, biya nakakatawang ko dyan, biya nakakatawang ko pwede, siya isang creative. As a Japan, Lien Sampah School Organization of Women. Section 1. Eso kapan. O jaman-jaman menang mentagita way tatongin pin. When kap siya, when ako ko med ko pero so kap matanga siya dari. And kap kacha na siya pin ti gawe opa. Miss Colonia mia. Okay, naman. Okay, from the result. Kapag pwede tradition, doon. Jeju kan may kita ka wanto jeju kan. Now, jaiban kacinanan program ang mamiyan faith kay na mo ang jaiban apati. Kailangan no ang service judgment bagi Jessica, this is your turn. You want to introduce him or you're going to introduce her? Iban patohieng ng dapat child protection, audepen child protection. Yak saman kabalakan mag-importa ohng child protection mag-eleta, takareta, anan and child protection and kaganmiyan. Yak kaswat pen child protection issues takapalakan ohng doon sa kulmachay sarikan o isme pantin ababali sa kulmachay sari ohng kosen network. Dari child protection, the Taraben sa kulmachay sari, dabil lawayar yaw mi pajuwan pukatasan ng definition to wein sa kulmachay child protection, may prevention and respond to any type of violence. Prevention awawagi taresang the tare mukit kaberkan leban kakan kawela kekaitan sa kulmachay sari. Response may apali kapal temukutwo maparan sa kulmachay sari. When kakan child protection and kagan miya when kagan services sa kulmachay kaitan sa kulmachay sari kan ni aray mugmugit paluwaray pilyangagi Rusun mau and aray chingal matamataw. When kak sansal, what are the example of child protection issues here on Pohnpei?
and kak sansal me paluwaj palien child protection mie pwihn yu me mini kan paluwaj me lukopene waliyabekan ong department kan tenan government ne yangaki detektif kan magun walian to public safety sakol macay maternal and child health magun pachosang billion health o billion Department of Justice Chief of Prosecutor may pachuan walian raito o yangaki Irail specialist kan sang billion education arinintuan pwihn wachagin we have meeting the informal working committee yu anyaray meeting nan sumpung pagkaw na sumpung balikan kan report ki kapalakan magun porta me eleyang me ananeyer Kosanabin, the Kaudan, Kosanat Watch, the Service Watch, and Kakmiye. Kapan ni Pampachuan share the LPM Rahn Watch. Kapalagan, the Pachosang, the Irail detective kan, the public safety kan, I share victim, the Kapan, and ohng melon Serikan. A real child protection issue, the Kapalagan, the Irail, Pan Kolokol on the pagmao the public safety kin so pay ohng sa machay sarikan me corporal punishment at ohng mawawagi mokit kaperkan nagin uyawid maray yan so me sarikan kin patpachay ni maray school violence mokit kaperkan na sarikan bilkin so pay nanggalin school tet nyaray hindi yang school child marriage, sarikan sa ilan o nabatang and pupod, aray iti the pupod, sexual abuse, violence against women and girls, mugit kaberkan o surveying kan, akan, emotional violence, tame, mugit kan bagin kakan kawela and aray cungal direnta bemte, aray kagetan, aray cungal mata-mataw kan, exposure to family violence, yung sa mga papalakan, nasarikan din chingolan din, yaray din kasakasawiran, paros, tesusupayran, paros, pengepeng, nan pungan panayli. Children in conflict with the law, iray sumet, iray sarikan, aray chingal kapal, pinmila ng emotional intelligence kan din ola, tame, reaching kachawan siya, yung kaya, ningkawan, ay ray din kapan, ele aktaw, taging uwang at takawala ko sa Irail building share na national meeting kan na child trafficking for forced labor episode pa yung case na sarimen tesari kay din ititiyan ko rin tato pres tiarata niyan sumarawi yaray interview iray tiarata mesel ko socio kanyang may yung dalam na school ari iran kapalakan na eleta child protection services sama-sama kagan kawata Kosanat niya pan kiyang John Wayne Pohnpei will be service and child protection government. Ari tama kasangwal ban child kagan anti child protection service Pohnpei wood. Pwede nikapalakan ating para the violence, ating para yung sarikan, ating inanin karangpa o kawala aray kagayag na naray chingal school. Nabilgan inanin karay yung sarikan, ating chingalan ko punot o aray chingal rasun mawin mata-mataw, ating kola. Lead to self-harm, aggression, and risk-taking ang sumasarikan kung jebtar ka jiwo. Di magaret pwede violence. Irail din solan isunogot at kacapan kumekot irail ang reduce human capacity and impact social development. Alam niya, sumasarikan din susupay kapal na naisukorosong aray cungal kakay ayek momen aray cungal malil pan agit diawok tabola. Hilal and baliye kasaleta how the brain ang sumasariman din kaita ang iyong the apol mo. Ang yan sumiray din susupay kapal chocho o kapunot kan uman aray din agkakay
aray chingol sel kan aray chingol malil palibayo magchay token ng kapan sel ko kun okila ray soso kay masak o metagla na ng sukoros. Kasambal challenge sa kulman ki child protection bogi and bilwagan apali momon kakayutan malil te esyesela kan ohng ni sa kulman chay sariba. Hari isme pan ohng plan ben mapping ohng akwalpen sa kulman chay sariban ohng kuwasen ko pamumuntang ko sa network niyay kayun child protection service pangkin sangren babanono peninilaw wasan pausan o yang isu memukit kabarokun laut la government kenyangan putelong o apali dari kuyen kagan kapacayang child protection services and nananchi ko pamumuntang nananchi ang yawita buwan kagan paluwa sa kagan taje injingiyata ko sa natuwa paran kaman consultation bang nananan miyet uyang penini aramas and baywatch uwewa pena and bak miya wong kuwutan sa buwan machay ko sa natuwa child protection samusong and kagan apali tuan sabon macay tuan acay din apali sabon macay sarima me ipacawan kamelele me sojepan uungata sabon macay apun makatan to peno o peno the discipline o abuse ay nanan bukase dari kuwagi niya isin rong paratisme paywat sojan ane child protection ko ban kareng sabon macay sarikan ang kajiwol child protection esochepan so by pung and papanono the pung and caretaker men yan sumarabi na apali kawawih sa pulmaray sariba ay may child protection panong isawasa wagi entire niya abuse that kamasak sarikan nan wasakan may game ko sa ito ko na an apali ya image mi kagan kajen o kapese tawag child protection yan pan agis aiso sa pan tulang nan consultation yan pan o dasilan community pan o aliale rong pasabang ben sa kulmumay pasabang ohng tuwan uya ben kautan ko sa netwatch the appointment ari ay un mocho met mi kagan pachkiyang upurakan Burung sawas watch o mamiya diren kayo naman kawawih takapacapat ano niya ay suka Kailangan gamit ko ko lang sa karatan. Wow, nakakadagat. Kailangan naman yung kaya ito kung ito na nobela. Tani Aksen. Kailangan ng pong Mr. First. Sansal sa kulong kasalatan mo. Dahil sa kulong makomenta, kusol na diyo na daan fish dual opportunities. Muna'y iba na uklasa ng tama kong kasabesa. Dahil nagkabasayang mutual child protection. Kung kaya yan ang sawat, kaya pwede na hindi babysitter. Narihama, gusto na duwat ang ako ng wanta. Nangyat sinuwatangis na po na provided tuhan ko yung lalamanan babysitter. Kung yan ang sawat, reverend to the white, babysitter pa, wala namin ka, dagdag kakakalisir na dansong pare. Reverend ka, babysitter ka, kabuksan babysitter na may number ka. Pero pinagsangadap yung kasilu. Huwagay na yung maranggan sa unang yung karasa. Reverend, so na yung service. Restoration. Ano wala babysitter rin dapat ito ang kumayo sa loob ng karasa lang. Araya mo
con sóng dày mà ngay ngay nó to bên ngoài có ngay nhà sau này cũng được cái này cái gì kita tahu namanya kan itu riba I don't know whether 90% riwasanya siren di kamera dan di Twitter 9% anggarannya bisa terwujud punya dana so this is qualification by my government pas saya berkenan sekitar berapa produk riba When I here back what Ryan is one whole day lang for the whole wow. Yes, sir, na sa mga wano, kayo, kaya sila roto. Ako talaga kami rin sumpo, sir. Ripuriya mo sila, kaya sila mga kami, kamangay sa ribaw suyo, sir. Pero dami tayo, isang Ryan niya, hello, Why? That's his qualification. Marami ang qualification niya kung may mga kabadrayan bibisita pa ito at isarita. Kung inamis po platan o Pohnpei area, ating dahil protection niya. Kailangan. Kailangan ng turungi. Irail sa ibang patohieng 30% ka kachi, niya isume, draft kan banchip kumamit ohng pwihn sa macam kusun betul kalangan Miece masalah kalangan tubuh Child Brahma Katkiyang Mr. Christopher Frederick M. Nakalando ko na kung kailangan ni Mr. Frederick. Irail na kasambal kayo na kaliwatch. Sungasangan. Sungasangan child pwihn Lien. O yung project kap match kap chaylan kachlang nalan. Artami sansal met. Apalyanar eu taken takap chaylan kachlang nalan. Panani yung task force yung na-identify yan may yech irekan. Nawya irekapan kay ng Pohnpei. As I said, ng pwihn yung met. Patuwanta met. Kawata task force yung tagamiti yung Pwihn police, pwihn wanwani, pwihn sangan palisamen kan. Ay isang tuwawach, may ray checker o patawanti may irapkat, may irakapan o kachay Pohnpei. Ariyayat may malbagiyan. Chay banene besang o makak. Wow. Chay may registration din. Chay bangka. Pwihn. Tabat pek sama. 40. Amak chay Nelipesang when what livement na ni Pwihn. Area bang watawat sang met 1, 2, 3, 4, 5. Abile 1, 2, 3, 4, 5. Chep sang yan per kung Macam sana nomor 1, 2, 3, 4, 5. Eu, Irail, sino tayo dinaw. Eu, Irail, sino tayo dinaw. Kung? Eu, Lio, kamu Irail, sino tayo at tayo dinaw. At tayo dinaw. Maganda yan. Kung may pang. Step. Servi.
Tayo. Yan madala niyo yung kayo. Now. Nasansalan. Tayo. Eu. Irail. Silo. Tayo. Irail. Tayo. Eu. Irail. Silo. Không nhiều đấy. Even pergi cai bande na pesam, pwihn, wasaj, Irail obis kaiti wein an kay bao, sido met, bayu bao, lemau baliet, o sheet kan. One baliet. Now, mereka pinalili group 1, group 2, or we have flip charts, we have markers, and Pilipinan at AOL week, when and we so in June, or can report. Eu fui para nada, eu estava com Irail, tecido. Tayo wasa. Oras na lang babae patoto wasa. Ano tape? Jeta kapwa. Group 1, next. Group 1 tan coffee, corporal punishment at home, or school violence. Group 1 tan coffee, corporal punishment at home. Group 4, or school violence. Group 2, Pohnpei, child marriage or sexual abuse. Sexual abuse. One palliate, palliate. Group 1, corporal punishment, school violence. Group 2, child marriage, sexual abuse. Group 3, Pohnpei, violence against women and girls or emotional violence. Group 4, Pohnpei, exposure to family violence. Or children in conflict with the law. 5, Pohnpei, child trafficking or forced labor and sexual exploitation. Bali wala ba na sa Keriau? Wari tayo na mo mani, Pohnpei sa Keriau. Kita naman lang tabi. Irail, okay, coba kalian tu. Ako'y mo niyang alakay na. Dan start going sama dia. Jason, patungan ta dapat yung chay gawin. Isa-isa, pwihn akan Jason, Gambra Keriau. Pwihn, team 1 match, 2 bow, 3
3 met 4 about 5 kaliya. Four wine. Okay. Group 1. Bapukogi, corporal punishment at home or school violence. Mr. Frederick, Miss Jessica, Sabab yang sawa so kawawih ni Mr. Irail. Team 2, Bapukogi, child marriage, sexual abuse. Topic Keriau. Team 3, Group 3, violence against women and girls or emotional violence. Sansal. Team 4, Bow. Exposure to family violence, children in conflict with the law. Team 5, child trafficking, on forced labor, and sexual exploitation. That's 2 different topics lumped into one. So he amendment. Now, yet moment. Sansal bet. Irapukach. Sawa sa pamilya, sansal bet. So these are the current issues. Sound Keriau magchayban so identify. Yakapan, what are the challenges? What are the challenges? What would be your recommendation? Sansal? Yakapan ka? Ohng irapukat? O ya, sa pumamay, away chungan, pepem, ohng appointment, kapal pukat. What would be your recommendation? Agak someone recommendation konrusia. There's no right or wrong answer. Amen and Pilipita, so report, so election. Amen. Ban, so report. Kak Pilmeri, amen, the cinnamon and kak report. Why kak share, where the topic Keriau. The recipe number 1, the corporate punishment at home, sa mga talaman kan, para tananiyo. Yang sa mga kapal kan, challenge kan, ka somewhat. Tama ka somewhat biyan. Masawewe no na papa, aya recommendation of no na papa. And ka parallel, kapal, ya recommendation. Baik ko ini kasampan tanong jayban pwede na taruan which ya jayban ya especially recommendation kan jayban kuya ni repatapat you each national policy on child protection measures jay bayamang jayban bajkiyo kalikan besides sa Mr. Christopher Richard UNICEF, national government. On the Tarapuay, the Rosonet, you, the Bamia, the policy, you, the Bamia, the Rosonet, they were run. And Sansal, may each queen watch, the man, we up on the Padania Jaiban. Pausela kanang project which I each approve kan pagmaiban actually mamia na bacha jay na pali ara mamide na bes na mga wasaisan I guess so alangan Serbayang kumain. Meron ka sa niya.
Oh, nag-usama Keriau. Ako 78. At nagkakalo na lolo, tama na nilita. Protection of self-reliant. Tsaka yung tatalo. Isa na self-reliant sa babysitter. Sa lolo na. Lo kaya bagay yun lang.
Okay na. Coffee. May nene pesa na dyan ang pwihn, pwihn yun now. May nene pesa na dyan, may kang bachelor pwihn. Challenges kung may na-identify ang location. Farmers kung may events at yung issue kung may ginagawa. Manuela.
Maglangsat na ko yan, may dami na rema. Ay, kadami. Then the presenter will be up in the mouth. Try to spread out. Make room for the newcomers, please. Give Team pwihn another benefit member, Team Keriau. Kunin member. Ano kagiging kawawih? Ano ko nung sila?
Mau mo, number 0, go ka. Ako na kayo lang ako na inalit mo. Okay,
So just send me away. Karen Congress Mama, Paras Perkanan, so petangkan rumah, so sawaskan rumah, so nyucikan rumah, and so what group work malkan terkaitan ngapten terselong terkacoto malkan group essential dan pinkan mewiyat adopter pagcayat oras pilihan napan kak kacang-kacang Irail pwihn dinaw pwihn dinaw
So wala ko na net, pero nakawalan kita. Kapan kan sang niyari kawalan tama kawalan sa oh, sa kanila tama kawalan oh, tama kawalan sila pinapabalik daw sa pagkaita. Peer pressure. Ada sang natin. Alma okay, Pohnpei, rumah aku yang Pohnpei, masih aku. Dalam ni, so dalam ni Pohnpei, I take all the money. I don't have time.
Mana di situ? Okay, but try. 50 more minutes. Mom? Okay, let's wrap up. About 15 minutes. I'm recording here. At the mabisay ka, may Mas ngomong kita Arab dia kan. Quality time. Quality Get close to the chair. Show the image of that. Yang sama si burus warna-warna. Kita
Five more minutes. One group presentation about Keriau. Pwihn Lien Sampah, kawawih Irail report. Irail siyang report tayo. O may bancha, abori group presentation report. Kabin miya Pwihn no napatar. Binyaki ladies club ready, 5 minutes. Yun na. Minutes the mouth. Mon Lien Pulak, Lien Mankan, akan report. Abang miyak sing service kay. Men pacamen na yang moment workshop no yayo magchay chama-chaman dyan. Ibang peitak, bene mawatang kawatape o sapang pum. Miyak sing service tutup na sa kawan na bata. Ready? Trivial questions. Kung ba ang kawatape o makasa pa mo pum. Kung ba ang kaya mo kikat mo ng pum. Wait, mami yung face mo ng pum. Wait, kung ba ang kakway tama. Kayo yung peta. Workshop na wiyawi pagkain sa workshop na iyo. O men o diya men mapacha mchay lang anak sino. Men ya pali may ray pacho samye. O di message mayo. Kawawih. Yaten organization mo.
Dapat danuway ang Susan danuway man ang kalian di susun di medan yang ada kinal Congress Eh, yan po. Aralapin, aray, aray kachoto Pohnpei, Pueran Jesus. Peita ko, yaten organization may right William to. Ya. Paliyaj. Kung Pacific Island Forum, kalangan. Kan kung niya na ako kung bayang mga kiyayo sa aming forum. Yes. Kalangan. Nakasalata ng yawi na may isang sa was sang emotional intelligence ang Mr. Pressler. Miya magak katawanta at then school in Keriau may a pilot project in Pohnpei on project in emotional intelligence. Keriau akasaleta school kay miya magak katawanta the school in Keriau ng Pohnpei may a pilot project. Yo, wow. Okay, Colonial, what's the other one? Ominano pong Colonial Sapo. Sorry. Na, Evan got cheat. Go with. Next pong Pong. Okay, Pong. Yes, ulit. Kapalap. Kung kakadya cheat, may umin Bileo Peita. Presentation sa Mr. Prester ni may isang school age. They write, kusunet, bakasaneti, school, so para school kan. Miya ka mamatayo, abang bukitak, so para tepe. And it goes about, Sapo, wano na isang wano, ikos ang teammate. Bukitak watch kan, walang ya kawawih. Limao pa chota, pong, then isang wano, kalangan. Yes. Okay, nak cakap kaculang kasalata the report sa diyan pumila po mankan kalangan. Dia baksia mulai baca taula men baca bagi kita mai cungan wa wo kapingan baca macam ciangan moi kue biangsi आज report Lien Sampah miming moment PowerPoint kuen kap sansal kuete pacho coba taruh kita tayang Lien Sampah yang kita pwihn silu. Taka Sampah sapon o man nan wein matalan. Pwihn liwat. Right macam biata scholarship fund dia wang Pohnpei Women Council nan 2008. Mai seban sapung ala.
Chalaria kit machapiata fon. Taro Irail na o. Dia kit. Nan tagapingila, Lien tagapingila. Rayam pausan sapoch apsekatan Irail taka. Pwede remi pasal nan kolonia te, ominete wasaki. Restrayam pacho sapon o matenen. Dia kisan ach pingila women's day. In mia pakeu nan pareu. Queen watch kin kosana di kosan patch kana o wiach ansa un ka school o kaparan. When kakuya men minimin o katkatao tamas school ki sangach nono kau popon. Lien Sampah pin eu queen na biluya chaksan lien pingil. Lien man nan wein matanani. Imen kapesa ya karapane kai rakti sang taka sapon o man. Pwede set originated chapsang pingila taka. Kalahanan kauno kachkiang rich wasan pausan yuk kusen ka pausan nan wein sapon. I chapin wasa masek kasausan pingila poto ekai rich chapiata sapon. Muri apil kisang ren kauno pil man nan wein matalan ni. I karapane kairat taka sapon man. When sansal jawasa set cheksan. Isya pacawan yamamon ma yangat ngai sang sapon. Yamamon yangat teko man sapon. It's a chartered group. Mele yang it's the pilkat packet friend. Ong sawas. Men kakuya men ka school seperti itu misingin tete. Men kakuya men ka school on night serikan. Tapi song aman ngai po isa sa tete. Ay no man up ngai ses. Ya cakai night seri mapil yang ada di ka school in tete. Nang sampar ka irakto misinga mamau cha ka school kin wiya po ki solai charanan so nakarata agino wood missing ka sabil kan ka school pe pay mana kachin kupurama sapungai pacho ni Pohnpei pay wiya ta pa chap korai mangas ansang sakin patch pena pingila women's day secho patch pena cha kala apse patch ki pena senka wiya men ka school wiya ta mongan pingila mongan mo pen sakachai nenna pidolo ititin mo opil patch men ka school kan what mamas what Rahn puas child ko saya technology ya kaya sa pati computer apa sesa kot mamas ini masa kinanan cian setiap manugala kot mamas nantilan na ma filma sawan biya ba masilu amma powder taro powder yang isang kot nakatunod Novyaka cookies, open pancake. Kusen kak insan nama o kak apa lihat simpan ini sebil kapacang exercise. Child nona magin non katirok bisa cika child tatok. Child में बिल्कुल नॉन काया का पचाई करने सोहन तता हूँ ये मकारा तक पिलन पालियो so we ask mind and sound exercise in papa repeat turn along way to give back to the community
Philippine Patchpena, Monarch Panwiach Women's Day, Second Pilataya 1000, Pasrin, Mesoma, Delicata. A Kirpilet up by Sokayak, and that Pilacharia Mega, the Tonkin match. I may Pilatakim, no way, yes, no, no, Kayon Mama, Mimi Pungilla. Last year, the pastor right phone the Capilla. Iramata then Pungilla was and got Pacheng right. Still Pacho and I so right Magayon. 85, I know. 85 in 2013. None of them say man. None of the people. Wala peste. Well, we know Rama kayo ma. Patch at the catch one school kan me sansal Tay was en kap net skila was also piach sin panene o bilasa cham man biata lisalo local pues sa yang pointa na poina. Kay one passport. Patokati ohng na child siri. Sa Philippine Pilataya 1000 Pilipats ki panap. Patokati one chuka kan man kap. Mau yang tiyan murka. Kay kasalapanat ang sama sa Pilipats panawiyach diyan kanila. Ang sound kapar na sa Philippine kapachatas to osaka pasalata ach pay kanach tatongka ko en sansalang melanach po ka para na sa mamia profinach in patch sa wala mo mo check it ko Pinadin kapag match we have last year going to get Pinila. Managis kawawih Pinila na Miss Man. Serapena na nakapara ko kasalata dahil ano na esyo tatawagin mo. Ako no biar kita. Ime flow anti-craft now jeta. Wala kasalata na sangat cuci kota ini malaking anti-craft. Sangan way natin. Oh, आज main purpose ng binibig pa na o perkaran ka. Kailangan na right. Imano kala may bantin kasaleta na asking patch peneparos sister tatang coding dik sagin yata code menka kuya men pa school kaya rongon cha code ngaya sa yata mat sa yata much sa yata ititing mo masola na yang sa ungkola chuwa ngay no magkoyo yata mo ay ka rongon cha code ngay ka school ita lang YouTube ayan ka school sang ren niya o ima sa pampiluya Rahn di paraj sa tatang pwihn kalanan mo kahit pwihn na cha kalanan kauno kapaya talent o may yang HD kapiyata ko o kalak may pan tatalian nila o yang mo man yata niya ko sa sa palang men pwihn talaga. Keriau Lien Sampah Lien Sampah report Lien Sampah kailangan. And
Ladies Club, Evan. Oi, when murin eu procuro ka ten in When Jaga Pudeo Queen, I'm Jaga Patana. in the corner. Minutes to do, Greg. Jika pacawan peniak Queen, o na bata. Nataganim tao. Report question kada layo ko. Met Lien nila. Progress reported we Queen na kung wasage. Met report you sa Ladies Club. Alam. Kalangan ng Lupe, Chairperson. Amoy try pilakis na stretch. Katang-tang ay. Bumay try pil. Kaya kilam. Na. And so what about minutes to do the allow some minutes to now. And so maybe bato tayo ng bato reyak mga ang kapotrete mo ni sa karatakan ni Triang voice ang mesa mo na sarang with bras niya nalang ito ang rebel child bill pagkatata tawag pagkatata natin porque ay pan wiya kuliyapen ladies club kahit na sana ni abibana ki soya soy pan motomot Pohnpei ladies club Irail yang ikuti yang tan umbrella tajang Irail pwihn liya kay may subasa mo na nalaw sa pwihn now correct me president o yeah Mrs. Perman hey yeah Irail Lien traditional woman Lien alam, try lang ko na rin. Pamiyakara pa na kapatapin mo. Lien Mercedes. Oye, pwihn Pohnpei Ladies Club. Karapan pwihn what? Sotunok sansal nan murid ko ito. Pwede Irail na kay nantriyang kakairata pwihn liyakan ren pereperen wana ren tatok may nan kitwa isap walu may dan sutra sa mga Irail kinwalian eten Pohnpei Ladies Club puralang Lien Pohnpei Lupen kabo Eric Chay pinabulap ko pa Lupen ay sukis sa malaro ebilyang trapiyata pwihn what president ay sukis may sito sa trial katkiyang Lupen wanta to ay swing dahil silent Pohnpei women advisory council erkin wukatak sili po kilinganan li kinwiyalaw Pohnpei women council ay bitperaniki Lien Pungilab ya kasaleta puki Irail tatok wan tatong ko Irail punya ka scholarship apa scholarship inanan pil kasampan pwihn what Irail karata actual banner tangkin patohieng Pohnpei Ladies Club lepin injung lapala abwasakis kinnen ka school kin patowan we are strong we are small we are strong and we are Pohnpei Ladies Club. Ay so may patrolang nan pwihn what istubarin tama ngayon kayon ta ipulapul ibintaran kita na yang Irail o patron Irail o may patron kap patron kita o kap patron ni maikat pwede Pohnpei Ladies Club nan way Pohnpei
Tribal Keriau, Pohnpei Ladies Club, kay the compare but I'm here to stand on Pohnpei. Yes. Pin Irail Pohnpei Ladies Club, may napulabulkan, may nanalakan Muragis Keriau, may tamaman late Senelisingaw. Ina pinuyak kaunen palian social services and sokis. Irail ko Irail we have been officers mas. Istuban soya ya officer wo ki kaunen kakairata. Linan wein Pohnpei. Murisa mo kan. Yeah. Yeah to pay and prove Judy, Shanaber, Berman, Ayo, and Mauricio. Klang di wala intan, das name pinkin walwaliani. What climate change? I think that's what do you pay? I saw what? Ito a car. There was a car. Kat there was a Lexo. Senator, Karata Anana Pendi. Kin dokter. Abil kin pasapam, kauno kin kaskito, wasakan lepan sapam, nenen lenganan li soja man, nan Pohnpei ban kasowan, lenganan li, pwihn on ban terperan ki o kapapat ki, ina rin tasawan, I said all li, lenganan on li na kin kakairata, utungata. Olanan at kakuyapin senator. Kaya, sabi na walang kubali. Katrola sang mo. May pil chama-chaman. Mrs. Janet Semes Epanuelo. Limenon. Emanote. Pilanan County Social Services. Nanamoyo. Irail na kin utungata. Tatawakan li. When I build what I want, nay, Ipulapul. But Patang Lapkin, the dog Kalangana, promote Lien Sampah. So, even the dog lap, or a labete, Irail, or Irail, never seven tried with Miss Lar for a will call Maltier, Remelar, may nanak patohieng na nyo kapot Ray more up each story on Pohnpei Ladies Club. At the time, so then I got to say, I saw what the president Marcella Jack, the lawyer man, a Bilkin volunteer na Pohnpei Women Council on Palian domestic or human trafficking. Pinsong kan nabil access on liaman and rebel punki tamay sutukap ale sawas puiki iale lokolok ren nameno child kan na saikin jale sawas lina nabil katak lawyer meno I sapon na child li lawyer na bang kawait ma ekak apari kawin te sutukap mo iwan to talkin Pohnpei Ladies Club resutukin pokon penaw mi mitun African kak bil tatongi tame new technology men pakairkan the computer the email the cell phone rekin tatongi pueki likat rokkay mo o wan tatakan pwihn li Ladies Pohnpei Ladies Club Irail me kin purpesam woki li lawyer ro kak sa wasa li nan kausanakan wasakan makmay rapen. Li lupe katkas nan walang kapung access to justice. Dahil kapil pagsawas tenapor pagisawas. Li nano Judy Berman warayla may lang may sarapin pulabulkan may bil alasam well sombare man karaniang tabiab Patang li o sebilkin ka kakahalak sebil ka kaunap Pohnpei Ladies Club kirat kalak sang maskich makin kalap musika met sesalaka musika loud up sebilkan musika hey try to level up ko pwihn
sweet kalau nawab ketika dia tak kalah buat saya bagus mungkin beran bagi arai beran yang di Irail lah nomor kan kamu saya larmet mana Irail lah ya Irail di buku na katpesam macam tanah Enrica Peterson and Governor Peterson ano bilangan limo Aso Irail Keriau wasakan imakarata Turki la pinelli miela lian kolonia miela lian Porque libu ko Senelia Enrica Jutia Irail ko lupe atalanium utungata repapai kinrai no kareta kinakis kalau Irail ko nasa bilkin brand kamarata mai koto ko channel Ladies Club sebab begitu main chorus tekcai chorus dengan yang tadi main yang kecil register red pagtayan pinka kau ngabian tangke na lang tajo tumur I want to talk i-retire sa government at tami kinwiwiya son ka na ijit tata iyan son magmay bangkak idan son kawawih dama kin patrotanan mo media iyay sinta talk talian promote songers kaya dakchaka teacher promote liakan and patroto kola kasaw liseyan mayroon kakmo so iwasaw may pan kanagala continue tatawagan nurseman ng community ariyan so wow tayo kaksawas pinan wasak ko wow tayo kaksaw na pala Pohnpei Ladies Club Kalanganan Mrs. Bernolina Leka Edson. Kalat na last name Keriau te Cebu te Palu. What was your last name kay? Kalanganan kasalata mo. Anak, chay bakit namin nan pralang nan group presentation. 1, 2, 3, 4, 5. Dekam 5 medyo bagi may ready here. Amorin 2 kawata pere daw na 5 chapter 5. And then reports the remet may flip chart stand you mananapit that may bangko lata. Good. Open now nakatin kung sa was report kan and kanina was abano talagi tayo ita wiyata report. Make sure you put your group number so we know which one. Okay, yawasa memo wait mo yawasa men mo Mang magkakataon yung mic, kung magsansan o yung video, and kakilan, and sansan ang mga production. Sebenarnya yang sekarang mau kan mau
ohng. Jadi kalau sebenarnya soalnya kecuali tapi ini Rahn. Page dengan grupnya Keriau kita kan tahu sejarah tentang Somerset Irail nampe wow kasih child trafficking for forced labor and sexual exploitation. Kira-kira sansal naman. So kasi apa itu kapal kan dia para kamati. Satu nan seribat. Kayu sekali lagi. Untuk saya nonokan anak ini setahun belum. Masa itu mau masa itu berkata saya lagi. Di kemudian coba sampai Keriau. Ada mereka kata, dia korang di yang penceritakan aku. Itu kenapa kata saya ini, katanya ya take time, ya pandasan waktu mereka. Pergi pasalnya itu dia main karena masa itu masih dalam kehidupan mereka. Ini pasal ini boyang cuma. Ini asal misalnya ini anting itu no serio kita teh. Ini sampai itu dia apa. Pendek anak sudah itu. Pasal saya masih no. Aku lupa yang saya. Ini sampai itu. Nanti nanti mau. Scientists will go away or macam di kampung kita ini. Kuburan kita di kampung ini nak mengatai kampung ini mengatai. Suatu kampung kita ini, kuburan di kampung. Mengatai di kampung kita kuburan di kampung. Kenapa kita sampai mengatai serikan? Mengatai kampung. Kakairata, lebih masuk ke kakairata. Yang mereka lebih kakairata itu hidup. Mana saya nampak yang lain. Isi monge, Keriau kop, wasan kosan, limpah. Limpah, yang dia ini tersampai. Pwihn kan, so sa kakairata mahal itu serikan tentang berapa. Tapi itu kan asalnya friend limpah. Sering suatu waktu dan kali kita sampai saya Pohnpei nanti esena kamu minta. Orang saya sudah saya keluar ni kata mau itu somkan itu orang kau nak kata. Saya anak-anak yang kata nak serikan sudah kamu mau. Thailand spend Thailand so kita punya orang dengan cara kami. Ini perlu akan kesampai dengan cara kita dengan cara kami. Kata ini tanggung jawab ini dengan itu. Lembaga so wasiat kata-kata yang terbuka. Sekarang kita sering melihat. So mau tersiwak Jodoh mereka nan school. Timbang nasional mereka ni, dapat teacher itu orang kawawih terpinggul. Nah timbang mereka akan ni kata-kata yang sebut. Bukan do kata mereka kan tentu mau mereka. Maka tadi anak Indonesia ada kok. Jadi, anak-anak akan dikatakan, yang mau akan waktu mana mereka katakan saya mau tahu, tempat orang saya percaya. Baik, entah, jadi
kota punya ada yola. Nenta cuma kita yang mampu. Saya kan ini kan yang baik. Saya tak mampu yang baik. Kamu saya punya, saya rasa saya mampu. Saya kan yang baik, yang mau sotamu. Kita akan tahu. Anso mereka berkata saya ini bisa semua bermula. Tanpa lagi. Pisang masak. Kalau pisang yang tadi, mereka bermain itu. Apa yang kita kasih kita kita mahu anu. Pohnpei sampah, kita mahu. Karena sebenarnya itu mereka apa yang kira sebelum kita apa dia. Kalian Irail kan dengan sobat sering menentukan Lien Sampah. Saya Oke, kita akan pada satu episode juga. Akan sansal sound kawan mereka berbicara soal ini juga. Namanya saya organize wein kan anak saya masyarakat saya coba sekedar biar tuan itu agar bangsa kita serikan dia renaisan itu berarti aku mau serikan saya Irail serikan sambil dan blok akan judicial kosan tuan kan belai abang kan sekarang kejiwa itu karena presiden ini mengkaji serikan itu berbicara bisnis teknik, nah, serikan bila tahu yang bila serikan teknik, dia berkata mereka keserkan yang mereka, serikan insok saya kumpuli insok, ini keserkan mereka, sampai dan dia kesal. Saya berkata insok, Keriau bersama dengan motorkan dari manusia. Rahn pun. Yang sebenarnya, nanti belum bisa silu kamera lagi cocok. Saya memang saya kalau sudah buat, kamera sudah cukup. Song kita angkat saya boleh. Lien Sampah, kita tahu jurang saja. Setiap tahun kita mempelajari ini. Aku tak ada itu masuk ke dalam ini kotoran rumah yang wajib masuk dan kayak orang aku nolong. Masuk berapa yang sudah kita bayar responsible people to station. And so that responsible where we tamat kailangan niya kailangan kapag tamat kailangan 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 then tamat kailangan kailangan kapag sopan kita kapag nasa kailangan kailangan yes kailangan niya kailangan nama kan waiternya kailangan jangan songan menjauh yang mereka pikirnya dan saya dengan dia apa ini kan aja sana saya saya mana yang korporat sudah Bakaran utara punya itu ada yang panas saya itu berada di yang lebih nanti yang main saya juga best of the best saya itu best of the best okay
Ini saya menaruh dan sama-sama. Kue saya bintang ke soal dari orang lagi yang macam mana never never underestimate the power of a woman. Kailangan ng group ng Benimao, pwede presentation kasalatay nanin kasalat kasampat yung Irail sabunmaray value of child trafficking for forced labor and sexual exploitation. Kailangan. As I said, group number 2. Group number 2, Irail value of child marriage or sexual abuse. Irail ng kasampanong child. Rahn wait ang diyakan. Biyarat kasalatan. Kailangan yung pwihn, ako nagtatunanan at yung mawala-wala sa mga patas at yung pwihn. May nakalakpan ko ako sulat na siya at yung tulong na kailangan mga topic sa dapat po wala medyo kahit meron survey kay Keriau sexual abuse yan kanino po pinang awal mga tawag yung Irail na ako masal Irail ay binigyan para sa Irail ala na ako child marriage niya service pupunta kayo resto parang school kang buwan na tatamo yan na wala na dito muna ikaw ang right commentary ko pupunta service ang pupunta resepte akawala ang service school kami na pupunta Pohnpei Penini, Banananes, the was in Caprero, the fact that it's keeping a Caprero from night. Kawawih to be, and kawawih to be somewhere group number 5. So, one of them, yeah, it's 4. Up there, it's kind of Keriau, kalau la kawawih, la kapulot, penini, katurela, penini, kalau la kapulot. Biasa wasitnya, penini, Pohnpei nun para sulaka, kawasit penini daw. Ang pinagpunta ng buwan ng angkol, dito ada ang pinagpunta ang nagtihan. Bakit sila si pagangkak, dahil pantuan at dahil Basilo. Child marriage yan may nakamatut rumah. Wadang kalwara sa itong Japan. Mature when ka biya kupan ibubo. Ito ka sa kanin punta po kupan ibubo. Ya Pohnpei, kawawih tata, kawawih kita ame ibu udah sih, dia deh. Kagayo, mata macam ni, mata bukutero, kerja merawat diri, bukutero ini mata macam bang. Dunia mata ni itu. At yung so
vuelven matamítico, eso pedirían a mi piso de ser. Oye, no, apneren no, no de tan teman itu. Apa ni juga, namun kami pediri mereka pasang seribu, kali mereka mau sanggup lah, mereka biar lo. Memang seri di atas, serius fokus naik di seri. Itu seri kailangan, seri itu lewat. Rumah tadi kajian, dia kan rumah, serius rumah keluar kan rumah, macam-macam kan rumah, macam-macam rumah, satu rumah ke kanan. Itu kan kami lebih dia, itu kan macam-macam rumah. Orangnya di mana ada sebaru, pokok. Maksudnya ni itu kalau kapun tu jauh lah. Ini apa kapun tu nak kerja, kapun tu yang betul kami. Moment sih, kapun tu jauh. Oh, Keriau, Keriau sexual abuse. Contoh mana seperti Keriau sexual abuse masyarakat, ini tetapan zona ni model. Ada sakau, Irail sakau dah, apa boleh lagi Irail. Friend, ini tidak. Sakau dah, boleh macam-macam buat berapa sendiri boleh apa yang masak tidak dikatakan. Oh, seksual abuse. Keriau, Keriau, arah masuk. Biasa. Lalu yang di sakau wajah ujung kan arah masuk. Lalu kalau common stepfather. Stepfather kata nak bola punya anak jadi. Terutama sejak kanan-kanan, sebenarnya sering menek kereta, ia nan wow nak punya iyo tak awak nak punya dari sering. Wow nak punya kanan mulu. Terus sebenarnya orang bangkang teracai bukan terjadikan itu. Nah, so cuma bilang buat ini, cuma bilang tanpe, terus nono anak-anak ceria anak mau dari nono anak hati mau itu dia turun minta akan minta step father itu buat yang lain mau menemani kakak so bila itu jadi kakak buat mobilan terus koordinasi macam macam kue ini jadi riba itu Ibang kadang-kadang kau memberi kepada kita. Betul aku tu betul yakin menam. All men sensitive. Asal memang dah aja macam-macam dari aja kalau pilih saya teruskan. Pergi kami boleh uang nak marah pergi ada dan ini mobil saya membeli kasih sekolah betul minta ini tanu yang tidak pasal di benar sudah pelin nak kuliah utama kuliah ini betul kalau betul betul semua tahu yang macam-macam buat dong. Das teknologi. Betul. Limiter pior betul. Tapi limiter, seri yang mereka sekolah seri mesut. Irail seksual abuse.
dan itu wajib. Mata nanti sesuatu laut saja. Nah, buat benar apa harus? Karena tu Nolong, nana utara. Apa ni master? Dia ya ada utara. Ada kawasan, kawasan. Birth control, Ambil cari penini kawela seri. Asyik kan kamu kalender nanggayu wow. Anu tak sejan, anu tak jual. Di kadang ini saya cerita, ya tadi mereka kalender. Yes. No. Oh, this is oh, that's right. No. Iran kapan jabat? Tanggal ikan. Iran kapan jabat? Iran dia punya awal bangsa. Nah, ini menjadi yang bangsa itu. Ayo,
kay Papa to work president. At depends on no. At ay no kasi I think kasi award. At depends. At na kwenta mi campaign na campaign na pa. Dan kapag-kapag, kailangan ng baitang ka, din kasampan. Given that we talking child marriage or sexual abuse, and sansal, may sexual abuse. And then kung proof na option, kasalita ritual on child trafficking or sexual exploitation. Sa Keriau coverage and uya kapuputi. When child abuse, the serimen and abuse, patohieng and child trafficking. Na wawagi serimen na bana Lien Sampah sa kwalu, at the trend ma epininang niya. Ni koson na dami sa isa no koson na child trafficking law miyet na Irail yung whereabout patohieng statutory rape na wawagi kakache boyfriend to the papa the isa na nawiyang kap mukit sa direct word mo mimiyem ng category deep jojo yung mo mimiyem ng rank bagayong loud na rape every kasampan ikapungki pwihn mo yung kasalita example case na miya child na sansal mo lang ko kung nabasa trafficking case ka kahit then just step forward ako na yan kasalitan sa upisip where we are training ng kasampan iyo training niya sa masakit patohieng anti-human trafficking awareness aging parata sexual assault case ka 98% in Irail nawiyang mukit sa Irail, nawiyang harassment, nawiyang panini. Kahit then just the father ka din. Papa, Ria, cousin, panini, kanilaw din ang isaw, mukit what wiyawi sa harassment na servimen no patohieng. Case na niya recha na sa was mo lang ko po, Wagit kukat wiyawi isang ibang use example in met facts o case in Supreme Court, National Supreme Court. Miya case met victim, percent na bugin victim they right na doon yung kapan, tana may sopa. Minor children, 100% in case na miya rechay na basa, female. Wagi victim ka Russia, tana may sopa, o 100% in the right, we have NFSM citizens. 96 or 97% in the right, we have wakit sa Irail catch, FSM citizens, kaya din may yuki. Mas, chay patohieng, may human trafficking, magitin yuki. As siya, we have rechay. Irail, we have wakit sa Irail 20 One paron, nawawagi Irail, med wilwilian tenet, wilwilian kauno. No baba or siblings mamogiri Irail. Case malawlaw via case med Irail nakatulong at Pohnpei, no via construction company ka, no via mokit. Kasangkwal na ni Rewatch, Irail na kachay dukiya nga chay chuan, kasama chay sariko may uwiya mo pituan. Case may bachawan may pituan paran ko, case in review. Ariyayach mo may, Irail may serimeno. Kung kami na kauno, kung puson kauno, po serimeno, kung volunteer, no na baka, katarala po sa Western Matter, one paran ka, kamo kayo, so nila. Masariya po yung isariya sa pamay. Ayaw. Saribelo chukita. Ditama sa isa. Kachailan pig. Saripo kachailan kasubuli. Sama jay sari ko paran pig. Saribelo pig. Po all meno wiya wiya ben kauno. Dito ang dami sa isa. All meno wiya labalan ng mumutso.
Epi, basta po yan amat pay. Wayet, Irail one baron sidimeno, mayet, kompan wiyan na mabit sapo. Area case mo entap, walang ko. Isme sawas, Irail diyan rungan, masawas sa sidimeno o kapitan ng case mo walang ko. Wiyan ipagasampan yun. Panso nagkopong wiyan walang kopong FSM group. Community wasam one baron ko pa wasangil protest. Irail wasay mon walang kopong na soja depend on one baron ko. Every time sansal sang pwihn Keriau inadin kasampan. Stepfather we have example yun. Side case na pajotor when walang kopong na we have stepfather. O sa papa no serio. Marriage. Ella mia, di kami na po state kan mia kaya. Tapi may sansal, Irail na uyang mabit sa bayarang fudge. Irail aramas kay medyo o seri kan, seri may patrawan Irail victims kay seri pala min so bagay sa kwalo. Aramas may Irail kay the stranger. Ako pa kasama na po watch. Someone case to wajan men na kita trafficking and wagpasan prostitute or prostitution. But wajan pwihn sa di ba jola ni soap kan? Dahil nechki pa luar ba yan na ijuan sa ito may miyakin sa pwihn sa ito may itinay. Miya ko son na di Pohnpei. I-read sa mga. Ikak sa lukiti mo kiti yung may pwihn sa trafficking and wagsan. Okay. He abused in a way that he forced. Nagkakadya mga ay itinang ay kamasa kay Juan sa rebellion. Kung wala mo yan, magkituwat mo, naso ibang kami. Daga kay papa, daga kay uncle, daga kay stepfather, days. Kung naso, akabang alat, sench, seryo miyata, ay nabajawan sa sencho socha, seryo ako na chalay, itatawag mo, we use a power, pwede i-ano men, tapapamen, ito na yung kamasap force, servimen no pwede ka kuya. Tuwa yung case, may bajawan na yung surveillance room ka. So when traffic kayo, yung force sex, yung labor. Ariyamen, baban, miyana na kaya ka kuya yung training, pwede na kasampan, yung kaya ka, working, buong ka naman niya. Bukan orang bapa inelela. Pilih ini kesampuan kecairan kak wangi pada wewa ke mau yasain kan. Takut mereka. Peniat cepet we are training, we are trafficking, niat kasih Ami no na bapa menta. Pertama sekretariat sebilang no na bapa seri pun na baca wana seri kau so. Atama sa mga sekretariat man na bapa suka jaman. Jai Sulangkak, main ko, jai dan so pisang, kat pisang, betul na kahit na jai buko. Mai so pisang, o susu yang dia ko jai yang tipan, pwede iya deta, kamu bersambungan kakuyaw. Tapi no macam men, so ma, pwede jai saya rata, child trafficking, sexual abuse, o ikapun ki pwihn Keriau we are presentation. Next group, banyak group met ono pwihn kapayu. Na, sa mamainan so. Aku dulu sama jual mesin ini, jadi ancaman sekarang saya tak suka. Kayu sentane, bago the nono, orang ini men asal kan, ini kawan tu, dia dah mau,
Keriau, nono me ame ke uma todo. Para só nova wine, yang segi eu krimikan. Tahu dia lah beda. Masola akan sowong nasir. Oh, masinu toga. Dia lara nono tapi toga kena nilai nasir yo. Mana kana nasir yo sahu. Toga iba. Irail. Kapan? Jangan nun. Tidak, jangan dulu. Semua oh, jadi kereta kapan nanti kadang-kadang ohng serikot ohng landai-landai. Hari iwan kapan masih pinjunikan. Akan tertahu dia kapan juga. Koyok kapan senta kan kawawih sampai sebagai yang sawah kawawih. Keriau, ale, and prioritize apukokan, is nono tataga, tameban, kabin mianas, menyang kayo pasamba, imen kabin uyasang nas, kwenta kawan dia lang, Keriau, wait, kasih Yaksawas, kawawih sampah ikan, merasa station, social services, momoso, open, tinggal Yaksawas. Keriau, saya mau. Noro muna suway. Ikat noropetan lalo mo ito. Ikat noropetan lalo mo. Ikat noropetan dami laluan. O, may dura. Hindi. Nice to have dura. Ikaw ay long gulado. Kung niyo aso dura. Kung may nakasawa. Kaya manovela. Kapan kan ye? Jodohnya apa? Serikan alasan, serikan alasan kami rakyat yawasan. Oh, apa serikan pinaklo na kumat kita meledak dia. Oh, apa itu? Ada apa itu? Dia nak bermain keluar, oi, kanau kuat ni, rasa kanau dia, nono dia yang kanau, kanau dia yang, nono kala dia yang kanau, nono kala dia yang, ini lebih berkara kapan nak, seri kali yang kawan dompet saya. Oh, kawan kan kawan bukan. Dia tidak buat apa. Karena ini
Nagpana o basta ito yung Irail sa liba. Masanay lang right. Pero pagpapay right. Open. Makaluya dami ako sa ko. Yan ang kayo. No yung right. Okay ka? No, dadaraw yung sirika. Everything yata. Dapat. Iya okay sirika na nila. Yung answer. Okay, Keriau. Iya ka sa tumaw. Pasiriyan ka kalasak. Dahil nung bata, okay ba tayo iskuha? Wiwiya tanong tayo na wiwiya. Wiwiya tanong, hindi tanong tayo na isda. So, kung ano tayo na kasariya tamon, may dansyan ka, tayo po. Okay? Dito. No, kita tahu mereka nagarya. Jadi apabila nasa kamera bilang sayo kada nono nono kada Imoy tayo ng kawan matatagalan nono kada kada nono aray nono Irail eu kana o huevo kana yang saudara tahu dia cerita akan kuaitan serius kan aleta tahu oh main cerita rare Siyempre, ako lang ito, pwihn ka tayo. Kailangan. Ayun na lang, wow, siya, apin. Kasi kalwa ko sa wawero no kalapin na ganyan po. Apa po? Pues, juga sabi kami complain that yaman Irail, wis uksam juga grand ko. Mag-grand ko, sana ka Irail, beso. Area, may niya ko, grandparents, ay yung spoily, ay grand. Anak niya pinang pwihn, meron Sido. Oh, my side. Nana. Pwihn ka Sido. O pwihn kayo. Kau na. Violence against women and girls. Illness as an LGBT, gender inequality. The impact on Lien Sampah. Ang Lien Sampah po, impact data. Ako yung Sampah ko, ucap ko sa labi. Ewan sampai na ucap ko now ito ako yung niya Lien Sampah na kumpara namin sa seryo inakali otong mga ang employment
long ng tuman ko. Olo, metata, alias metata, socher kung hindi ako metata, kung olo di namin. Recommendation that PTA, role play in PTA. Something presentation, no, yeah, we also was managed emotional intelligence. So that's income share of the meaning. Doon school ko, pinipinsin din na nature, na may right journal ko. Wala yan yung nakwewati. Ganda rin ewan, eminamente. Keriau, yay culture, dahil siya. सोचे kalau सोचे dan kemudian anak saya or recommendation na video workshop all Kuwaki Kecari tu tokoh pelau yang workshop cari share aja issues dan nama cari dalam so jangan tak usah kuwaki aja pun orang asal kuwaki tak cari ya encounter actually emotions actually can tama checking dahil kayo na. Ang emotional violence o hanapin siya verbally abuse. Nawawaki nilagkan Saya kasi kawawih berpenjelasan dekat sang kemudian nolong ada tacur ohng nasir lagi pada wali dikuat tapi kap para naisabio escho kaskul kitnya ko chapin se stat na Ahora no tuve poco. No lo pasa. Yo la emotional violence share yakin sering aku tuh aku cairin koman koman ko wala ko pay ka makalita mo lang aku cairin siya kung kailan jalan itu na yay so say right kami cek arai dola kacai cekan cek kita kerja tak apa recommendation dari dia EQ workshop Mr. Martin share dia curriculum dia outreach on outreach buksan curriculum where benign Momen akan respon dan negatif, momen akan tanda-tanda dia puente maka praktis positif rampas akan selesai emosi. Positif pentingkan karena lain nak community, nak benign, oke cancer.
Try brand the ball of the queen, Desilu. The queen. And what would you say? Queen Keriau. Each group number one, the kawawih, audepen ng Irail, o Irail, may punishment at ohng, o school firing. Hame se tiarata al challenge kan, mejocho, aselata imacha silu, eluya, ilas bersama samwal. Bayo, kami lelenya, challenging terhadap tanan, imkan ye, bapa punya, bang bos dengan nani, kau nani, buat yang nono pulang. Kami setiaratan irawo ya irakapan na sarima pwede ajaynanir kapag majaysiya o kakakan din luwasin up the course sila noon kailan kaun la panay na yun mo dito na mapapakita. Or if you nalayang no kan pressure now, then he says what now o pagam concern. Keriau se kami nila na income niya iran na ito yang sana ini dami kaya na chala chipichir low income pilalata cha income ang pilalata sa ibang lakas libi mo wewa ka na sa nakatok ka na nani ina sa kanin nila na ilang araw na yaw na masilu personal treatment na kwecha chay kapan muna chay treat ne chay sarima na sa pain ka chay wewa de pain ka sa pain out ka no chay so na ako men ko presang ray apsari ko ane mo chay biya ray sa mo sama chay na pino na wewa na retiar ka pa pero niya sa mga restaurant ko presang sarima na rawat at tapos out here Korean or Tapi somen raba kita recommendation and apa ni sila silu. Irail na tapa ialah dia account sika dolan tanah. China wewe nak apa dia cek. Kurang macam anda Irail mesam. Acai Sarawak mesam. Met kita. I don't. Noy ko para serius ka jangan takpanan banay na yewe banay na men na cek juga punya
Matataw pa masasal semua kaya cerita jangan ayo. Dan main kan orang deh. Oke ayo. Di mana? Ini oh, kono. Kami ini. Dua juta macam mana? Tan, wayawin, acai, japin, big. Lebih jauh. Dari sini kau nak jauh. Contoh pangan saja. Ini sebab kami sekarang ini kakak dia tadi. Dari sini kau stop lana personal treatment no. Sekarang sen kacikala aci. Apa yang naik tu? Kacikala. Sekarang nanti yang wan sekarang yang sekarang kacikala. Irat saya juga irat saya nanti nanti. Mai pina nak cakap. Irat pada nak school pilot. Irat cuaca setia. Kami sebagai masyarakat kita, sembatak mempunyai choice. Sekarang ini, miao kau sembatak kan dengan padi choice kan sebaliknya, tuan lepasan lepasan ini hari. Se, men ya challenge yo receh challenge apa dia kai. Keriau lack of supplies. Meseri mang binanti kolam bacolanan. Then create sanjo chakapal chotanan kare. Or last meser kami nene ke Nicoleson te papersimen amana mai samba. Nene karasa pa ai some chai pinga chai blast chai man pinga veria rana kota jana. Cek wewe seri mana kau itu populau, dan lagi tahu yo na tanga sains tak serba sucian. Ya sekarang di lokal masih kami lelaki, sekolah mereka nanti mana varian. Kami lelaki individual picture of parent meet up yo ni. When dia kaya waktu menirau pun tak apa. Mas cuma kan, kerja pada kaca. Keriau, kami lelaki sempata, ai some tak apply semua orang, kami lelaki sempata 10 penene anak ada penene. Tak tak pura apa tak. Dia pasti kami lelaki, tak kan orang kau nak tahu apa. Apa lelanan lelaki esok, apa tahu. I'm stuck now, and you know, that they were small. Then in corporate education, the Italian school and Aguayeta, into an actual open of my Mia Chapotanet and school message show. Sorry. Allowed by Nuraka, young actually, the only among that. That's on the job. Kaisa Galaya. Yangat with Keriau, oh, we are men papacapat, so much. Masalahnya is mata-mata, ohng melet, kucai kecil pun semua senang. Sansal sam, ayo, patroto, mintuan acai kecil penernan, jenpas kucai kucai dan kap, payah tak tipenet. Soman merangkap palu awet jai nonoman dan mewiyah dia Pohnpei palu. Kami semen pacawanta
Men kakacapa. Na uya kuko. Ismail. Dia uya nonomen. Ismail dia uya Yemen. Dan Ismail dia jualan tempat. Kuko ayu. Nan office. Nan benay wasakan paras misote kuko. Kuko Mainan jelak mele. Sesuatu bangka kan telepi. Pagkawawal ben orchun ben pagkawat may inanan jelak mele. Isme niya yakaw naman. Yang ay po. Ikun kata. Te ikun owen tija pensin. Ada kecairan anak, kecairan mata-mata orang, tapi meron pukul cai nono kan. Yang mana nak cai punya mekan, nak mau orang cai cuma dua kan. Semen kalau dia pergi sebagai cai, kami sansan nanti apa? Sansan mereka cai, sama-sama cai dan apa ni nanti portage. Sansan pun kapan menyerit. Nak caikan jam tamu sansan. Mia diblok mana? Mia waktu ni diblok nan audepen tamu cai song cai dan. Bayang tahu pibene, tahu pibene, muli so wasen tamu. Mia wasabis makasari yang cai mau ketinggian kok. Ibacawan kamera menan mokit tenan tame sansan om cai nimka ko makau na kacing kasale yung cai esay kanija ibacawan kamera mandim ka ko kan daw temia re cai soji songan mokit ko tan sansan ba ya ay ko isme nang ko tenan tame sansan. Ya, ay po yang kapan ka. Imen percaya kapan. Kaya tao tiba na o waway wasakan dia caiban. Kaco way sa nang dalaway. En kapan niya may ako caiban. El kuyang acay. Kuya cay dacay nonokan. May soja kacay berusaha sentral. Waway tama percaya ganon dia. Sansan percaya, ini kan kesempatan mereka nonoran percaya nonon rampa dia. Tama sansan, medem bako sansan ngancen pasarau yo. Esojes, oke tuai. Esoje, kami bakal berdoa. Esoje non sansan red. Sansan wasakan. Nawasan ko siya, wasakan so siya dito. Di makakanaleta, so ikan kan sansan red siya. Eri, tama ba ang kakanapanyala? Tama siya so kayo. Ipatuwa ka para ko ito, nag-siya so ito ka man gano'n. Ito anak-anak, ito lang kabakap, nagsawas na sano. Sama siya coach. Tapi, pamakain pensong kaban pa. Pagkao no, ang kakan ba? Medet, chay nono kan. Pagkain ka, ang uyang ng kanang mau, medet mo, tiyan mo. Tama ko chay. Katipanis, uso ko sa ranwat. Eh, sansan, may sosyo mo kitin yung doktor. Dari, kuchay lang nanin, kuchay lang pakan. Kanao tela, gusto ko makauno ka dyan. Pasal yung kuchay lang, yung kachin damata ng lopo. Kuchay lang daw, kung sa sabon na yung blok, o ang kachay tingod ko wakat, nawasakan ko sa sosyo. Muna ipapatuan kayo. I mean, tapi, member in team number 1. When ka kan pachota to, o kacher, teach kami, pachoyer, umay, kuchay ka. And kanaw dati, dami sansan ng karopet. Phone watch. Kan kuya.
Kalau kan neden tamen sansal nang dapat beri. Iban bacawan dapat pinakap nene cekap. Jika pengen kalau sudah bacawan tengah pun kau tak cai. Kecil benar nang kau buat. Mama wenjon nane sefina ireji biji Isa Yesus and Jesus coming wasn't it Mega Pachuan, buen kaya program in Brandwood, buen goal, Sarawi, me pwihn kayo. So what's that in China? Closing in program in Brandwood. O ako na yan mulian Pohnpei Women Council o pre mulian kasabal kanangan mulit ang korpusyen. Try bangaj pinilakap na north, ibig na nang sa water, we are trying kapungong pinang manakap na no. Oh, no. Kailangan ng 36KH. Coverage po, we always sang Irail. Then let the Rahn at my smile, Dr. Ivan. 1, 2, 3, so bilang kamara, o I love you. Camera ready? In 1, 2, 3, Jess, we're gonna 1, 2, 3, turn to the camera and say, ready? 1, 2, 3. I love you. Yo, at capture, kailangan. Nana, even pag-ayat program in Brandwood, kailangan mo na tayo is panta, pwihn ka. Kailangan mo kasi yan. Nasa